Siyambonga uJehova ngalokhu kusa. Richiliwa Paseka ye raithabeliwa. Simbonga uJehova ngale Paseka eyahlatshelwa thina. Jesu achirengulula chichaba chakotsia. uJesu egcwalisa nokwenza nokufeza lokho ayekuthunyelwe ubaba. Oba ordinary nekudzula ushango. Wayeze thina abahleze emhlabeni. Oba sato dibarumwa. Wayengadingi izingilosi. Oba sato diba serafi. Obengadingi amaserafi. Oba chikotoda bathu bodzula ushango. Waefuna nokudinga laba abahleziyo emhlabeni. Where abasika nga chifanyiso chawo. Bona labo ayebayenze bafuze yena. Aritera Paseka. Wasenzela iPaseka. Akoribulera ngu oribulera yebo Nkosi. Muzimu. Kahlabanga inyamazana, kahlabanga imvu inyamazana kodwa wahlaba indodana yakhe ezelo yodwa. Glory to God. Achiko sumbedza ufuno luni abanalo kharime bathu. Etshengisa nokuveza nokubeka sobala uthando ayenalo kithina. Unamlando umntwana yabona unofuno asimtebelele. Unecala unomlando lo muntu oza kujivaza le ndaba, oza kuyiklolodela le ndaba. Yalolu thando uJehova asenzela lona. Paseka ayinga uchumayela ndimaropa Jesu Kristu. iPaseka ke kayidingi ukushumayela namazwi abantu kodwa kuligazi lembala kaThixo. Lela shulelwa rime bathu. Leligazi elaphalazelwa thina abantu. Karivali fila mzimu ngano macholoni waleka. Matthew chapter 27 rivale 62 to 6 from 62 to 66. Manje ke siza kubala encwadini kaJehova Matthew 27 zaqalisa ke uverse ka 62. Matthew 27 from verse 62. Nala machelo lotevela udirukisela utambo. Wochipe bahulu n'abafarisei badabothe ya Pilato. Bari murena roere vazveula mudziyo kura vatu amba akadhichira ari ndidovhuwa pera madzama ravo ndizvine rari raedza uri charo chirindwe uye usvike dhuva lavuraru uri vafunzwa vavo vasadhodha vamutsva vakonoudza vatu vari ovhuwa vafuni mazvipi ayo avodovipa pira kare. Pilato ari varindi ngevo chimbirani niyolinda ngaunena dhiva. Vone vaya vatangisa charo ngavarindi vakandisa tombo ngalushayo rwavo. Verse 62. Nangomuso okungasemva kokulungisela abapristi abakhulu nabafarisi babutana kuPilato. Bathi Nkosi, siyakhumbula ukuba nomkhohlisi wathi esekhona emva kwezinsuku ezintathu ngiyakuvuka. Akuyale ukuba ithuna liqiniswe kuze kufike usuku lesithathu. Funa kufika abafundi bakhe bamebe usuku baye bathi kubantu uvukile kwabafileyo wathi inkohliso yokuphela ibembi kuneyokuqala. uPilato wathi kubo, seninabalindi, hambani niliqinise njengokubona kwenu. Bemuka baliqinisa ithuna, babeka uphawu etsheni, bamisa abalindi. Siyabonana zawuri iyo bayiplani ya mzimu wamakholeni. Kuyabonakala ke ukuthi lokhu kwakuyikuhlela kukaJehova. Ngabe Pilato manda obanawo. uPilato wayenawo amandla. Mara hoba unazo zamupenyela matoni yawo. Kodwa kunokunye okwabasobala okwamambulelwa emehlweni akhe. Obathi ngamba zinehamba uri itanishikene zwapera. Mara ngauriyo bayiplani ya mzimu ahuna chitu chaita chona. Wayenakhuluma
ukuthi ganenze so kube njalo nenze so kube njalo kodwa ngenxa yokuthi kwasokufikile ukufezwa kwecebo likaThixo kwakungekho ngayinye indlela angayenza ngayo ngaphandle kokuthi leli cebo lifezeke. Uri bakwathise chalo dzimvaro dzavo dzadzichivavudza dzovadzichivatanzilela uri wena muvhalela lividhani auna cheraita chona manjeke vavekuruma vesiti asambelise qinisa ithuna kodwa-ke ngaphakathi imiva yabo unembeza wabo wawubatshela sobala ukuthi hey madoda senzile lokho esingakwenza khona kodwa ngohlobo lolwana umuntu akasenzanga lutho kunomunye ukuzenzakala. Amen. Zoba sichibonala matoni ya muthu mumwe na mumwe uri livida lingasirulunge Jesu asabve na ruvalo lwa muthu mumwe na mumwe zvazichibonala mumwe na mumwe zvazichimuvudza na Pilato zvazichimuvudza ndi zvine ndazoamba amapyaro ai valindini navo vakudzeni vaite zvine nafanichingai kuna vashitiri manjeke kwakusobala ezimpizweni zavo unembeza wayebatshela ukuthi yeyinganenzanga lutho babekwazi bonke nenkosi uPilato yayikwazi kwakusobala kuyo yikho-ke wakhuluma lawo mazwi ukuthi ngeke batshele into abangayenza ngokuba lapha bayembele umsindisi ngeke umsindisa embelwe ethuneni kuzawuba nokunye okwenzakalayo so mina mangizigeze kukho mangisuke kukho ngibatshela ukuthi bona ngabayenze njengokubona kwabo ngokuba kwakumtshela sobala ukuthi hey akwenzwanga lutho laphana lo muntu esenze lokhu konke lokhu kule enye into ngeke simvimbele riyamulimu wa Jesu Kristo sambonga uJesu Kristo weyarifela thandana yachipambano owasifela-ke emnqamlezweni uri bamtenda ubasilowe ukwenzela ukuthi bonke abakholwa kuye bangabhubhi babe nakuchilwa kusapeni babe nokuphila okuphakathi. Saizwi ovalilidani saizwi ovalilidani njengalokhu esuka ethuneni narine ramurabhela ngalutendo rakwata asimiloro lidovuwa njengokuba nxa wasuka ethuneni ilathi simkhonzayo ngendlela epheleleyo emisiweyo akulathuna eliza kusivalela. Mumwe na mumwe kafarese chini yabanachi omunye nomunye mabambise lokhu angakunikwa azakunikwa uThixo ungaba uduba lamatomo chitangana naye chino michitu chifarese kungabe kulilanga lakho lokuqala lokuzwa lezi zindaba kodwa zwana mfowethu ubambisise ngamandla akho wonke ababodahone lapha uze kophela ndaba endaweni hiyo arali bachikonyaka litaduli behaya labo nxa ufuna wena unesifiso unenjongo ukhangelele ukuthi izulu libe ikhaya lakho zwana lalela yona ndlela yawuyakaduru yona lendlela eyokuya ekuphumuleni okunaphakathi ezulwini kabafarese kabambisise bambisisa ovuori bamtenda obasilobe chabo ube uchila choko wabusa kwenzela ukuthi laba bakholwa kuye bangabhubhi kodwa babe nokuphila okuphakathi. Uri achikwambana nabafunzi wabawo uri atenda udochila nawo achisi uthi kubafundi bakhe okholwa imi noma efile uzokuvuka aphile. Bazalwane likorabela mzima amanga zabo bantu bakamlimu sikhonza uJehova omangalisayo ukonyake abanene abafumakazi bane batenda pasika ufuna
ke amadoda abafana amantombazana abaza kuyivuma le ndaba ePaseka obathi go demonstrate uri vadzula ushangoni vazvivona uri wafa uyavuwa rona Kristu efuna ukutshengisa ke ukuthi ofileyo ebuKristu uyokuvuka. barimini ngano macheloni Manje ke kule ekuseni auna namthiyana dotuwa kaipaseka sungwana mdzimu arali achikumtoka akuna noyedwa uThixo uyathembisa oza kusuka kuleli Paseka nxa enenjongo enesifiso sokuhlangana noThixo oza kusuka kuleli Paseka engahlangana bazotangana na mdzimu hafuni lo ongahlangani noThixo kuya ngokuthi yena uyazikhethela kafuni. uri bantendawo bachirawo bachintenda Uthi ke laba bamkholwayo bephila bemkholwa ndibaziya kuchilo usaphela uzokubanika ukuphila okuphakade. kaeno paseka kuchilo usaphela ubuhole Uyona le Paseka ukuphila okuphakade kukhona. endazvinyaki mutu anoshumisa mato awe nangevetano yawo Hayi akudingi umuntu oza kusebenzisa amehlo akhe oza kusebenzisa imicabango yakhe ukukhumbula kwakhe nokuhlakanipha kwakhe. rikaendira rishumisa rutendo Kule ndlela sisebenzisa ukukholwa. chone chitangu chemudzimu achidispecha mudhumu vashangoni vashumise rutendo vachichimira kaiyoni Uyisona-ke isihlangu esanikwa lizulu esayehla ezulwini ukuthi abaphilayo abahleziyo emhlabeni basisebenzise. babona vachitenda mudzimu vasongo disert don't forget yourself Yebo. uchitenda mudzimu usongotsedza chimo chawo iva mwana mtu Nxa-ke ufuna ukukhonza uJehova mawungazibheki wena mawungazikhangeli wena ngesimo salapha emhlabeni ukuthi ungubani kazibanyana kodwa zenze njengomntwana njengosane. vodatamusi vana goro yavudi vana cherede avazvihangwe vari namusi ndodapanda Jesu vadovona chimangadzo chazvimangadzo utovaitera zvine vasizvidive Noma ufikile lapha-ke unemoto yakho enhle kakhulu ebukekayo nawe bakubiza ngomnumzana lapho ohleli khona lapho khona kodwa zwana mntakababa ufike phambili kukaThixo umdali wezulu nomhlaba. Nxa ungafika nokuzehlisa nokuthobeka khona lokho okufunayo uzosuka sunakho. karivale Romans chapter 3 rivale 23 and 24 Sibaleke kwabaseRoma 3:23 na ku-24. Romans chapter 3 verse 23 and 24. Baroma chapter 3 verse 23. Bochinya bothe Yebo. bothe botahera burena mudzimu Yeah. vachitwa volugawo nga mudzimu ndi utonewa nga tshilidzi chawe Hallelujah. nevarengululwa nga Yesu Kristu. Amen. Vaseroma 3 verse 23. Ngokubabonile bonke bengafinyelele ebukhosini bukaThixo bethethelelwa ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlenga okukuKristu. namahosi alinoshango awelapha khainonivesi Bonke-ke abalapha emhlabeni nezikhundla zabo nobukhosi babo bayawela bonke bayafinyelela bayatholakala bekulona leli vesi elibaliweyo. irivochinya vothe Utabonile bonke ndizvenga zvagonya tavani ya Golgotha ikhona-ke ngomlando nalo wahamba waqansa waya eGolgotha anembelela avatano tavani ya Golgotha walenga esiphambanweni eGolgotha ngaurivochinya vothe ngokubabonile
Qualify Jesus. Hallelujah. A qualifier. Yes. Aba khosiyangeta guru na panopa. Hallelujah. Zona impaseka uJehova wanika uJesu amalungelo. Amalungelo yakho konke okudingakalayo lapha emhlabeni nasezulwini. Ngenxa yokuhlupheka kukaJesu, uJesu waqualify wathola wonke amalungelo, yonke imfanelo yokusiza abantu basemhlabeni. Mzima mune amandla ngeita duna uyakwazi ngale paseka uJesu uyakwazi uJehova waconsolidate amandla wonke ayesendaweni zonke afaka endaweni eyodwa enguJesu Kristu. Haya masore namusi achia kapila tachiri aritoze varinji vakachizvidiva mbiru dzavo mbaro dzavo dzova dzichivabudza uri hoya simurani avharerwa ngakonkriti vavachizvidiva uri nauzvibona vadiva mudzimu wavo yachimwe chitwa pakarime chinara richavabudza achivabudza rutii achidhoborori nauvonikamura vatozokosara vachiramba ndozvibona mani vatoraivoni havabvi namusi wabudziwa vatecheresi uri paseka ifeni mivanhu vachizviva zvori this man will rise again ukafuwa una dauti ngamasotsha ngale kwakunento eyafakwa uThixo emuntwini wonke. Into yona le kuthiwa ngunembeza ngayidinga ukuthi ikhulume kabili kathathu. Nxa ingakhuluma kuwe iyakutshela into eyiqiniso epheleleyo. So yabatshela into eliqiniso epheleleyo. Unembeza wabatshela ukuthi kayikhona mani uyazi sesifakile namaconcrete nokunye okungafakwa kodwa madodakazi zameni ngendlela esingazama ngayo ufuna i-supplementary lapha ufuna okunye singakufaka okungasiza okunganceda noma sifakile iconcrete asidingeni nabalimi ngokuba uvalo lwalubatshela zana nawe uvalo luyakutshela ukuthi indaba ekhona khonapha indaba yeqiniso zana ngokukholwa uzasuka sunento oyifuna kufunakala indoda eza kuphuma ibe indoda emadodeni ibe nento inye kuphela okukholwa kulokho okwenzayo okukaJesu Kristu. Kawurabela unamunna unamfumakazi nxa sesithandaza akula ndoda akunamfazi akunamfana akunankazana iwe munye uyadirilela omunye nomunye uyazikhalela uyazidingela uyaziphandela uri musi achikogonya musi vafumakazi vako mulilela uri dirireleni vende vako mumwe na mumwe uyadirilela shaka auna mme unofera mwana auna mwana aneyafera kofa mumwe na mumwe utela rufuningene mungu ngaunaro mumwe na mumwe ngano macheroni katimfere rutumbu ichipinga chaulilela echino nichiri ichipinga chauri vatangane naye arari vavasatitangana zana umana wayesuka ekutonisweni sekonde emnqamlezweni isipambano sisinda esiwa evuka naso esiyagcwalisa ngoba mfuna uThixo babemkhalela abantu bemzela ubuhlungu ukuthi waze wadubeka umuntu kaThixo kodwa wayedubekela wena nami waphenduka wabakhangela wathi madodakazi aseJerusalema lingakhaleli mina sikhaleleni
ugisa zvezvo avasatupelele uliveva afa ndisatu nembelela nabone bawane chino ichi. Hallelujah. Bane bakochira. Yes. Bane bakombona nditabani ya Golgotha. Nabone bawane chino ichi. Zwana. Utiko uJesu Kristu. Ute noma sesemsebenzini. Sebonile ukuthi okwalapha abahlezi emhlabeni sekufezile sokuphelele. Ngenxa yothando lwakhe oluhlezi kunaphakade. Wangena engqondweni yakhe ukuthi bakhona abafayo ngingakabethelwa esiphambanweni. Nalabo kumele ngiyenza enye into ukwenzela ukuthi nabo bathole umusa otholakale nalaba bese ngenzile umsebenzi ngawufeza labafele esiphambanweni. Zwana-ke indaba yomusa kaJehova. Amen. Nawo bododa namusingano machironi bana mashudu bona nabo nabana bana unenhlanhla nawe oze ekuseni bosika zwabude ufike ngesikhathi esiso ani abana mashudu ndibone oza kuthiwa unenhlanhla unamathamsanga uthola ithamsanga namhla nguwena ngokuba ufikile esikhathini esiso. Chikopira basikora irindi dobona runamini apanga ngomthembeni bone bana mashudu kumbeni nawo ubusuka nje ukamba ngomgwaqo wathi hey ake ngihambe ngiyobheka ukuthi labana abantu abasethendeni bakhuluma ntoni ube nenhlanhla wena botangana nandira yawo yakabhuku uthola izithutha mfowethu zithutha zisiye ekhaya ezulwini. Verse 23. Bochinya bote botayela mrena mzimu. Bachitwa borugonga mzimu nduto mnewanga chilidzi chawe. Nebarengululwa nga Yesu Kristo. Ngokubabonile bonke bengafinyelele ebukhosini bukaThixo bethethelela ngesihle ngomse wakhe ngokuhlenga kuKristu. Rorengululwa. Saphenduka ngapaseka rorengululwa ngapaseka saphenduka zote zvazvikoitiwa zvikotoda munthu bongo kwakusenziwa kwakudinga kufumana umuntu namusi kwasvika namusi lwautothoma namhlanje ufikile ngelanga lokukala nabone borengululwa nawe kumele uphenduke ipaseka yabo nabone nawe kuyipaseka yakho kabajene mshimoni ngene emsebenzini bofela uri abahangele zvivi wafela ukwenzela ukuthi kwenziwe ukuthethelelwa kwezono zakho bofela uri bone bachifa batuwa baye mzimoni wenzela ukuthi nxa usuka lapha emhlabeni uye ezulwini kuThixo vese ribochinya bote ithi vese bonile bonke botayela chilidzi cha mzimu bengafinyelele emseni kaThixo nali paseka ke paseka ngano machironi nanzi ke paseka na lokho kuse bakachiwane chino ni chilidzi bangawuthola lo Musa bangatangana naye Jesu ngano machironi basangana naye Jesu kule ntambu kule kuse obodolugisa wayeze uzolungisa obododzuzanya wayeze ulungisa uri nabe bafandisa tubaone neKristu Jesu ukuthi nalabo abafayo ngingakabikho mina uKristu batangane nacho chino ni chitole lo Musa bangu baone ndi abo bane babapa lo ni mavuka ngano machironi abanye bakhona ke abakhona lo Musa baphila wila bana abakhona mamvuka kabari ndi batawucheze abali abatele arali after ipaseka ngemva kwale paseka batuwa basongoditela chilidzi usuzosuka wena ungazitholelanga lo Musa basatangane nayo uyu munani afi Jesu ungahlangana naye lo otwa nguJesu Kristu wena mapolisa amaroma babaphabe nandala bamutobelela usiku namasiyana nalabo ke ababe nendlala nayo bamlandele ebusuku nasemini nauri nabone babomerwa ngokuba nabo babe nendlala babathi yatoda noni maroko babe lifuna leli gazi. Amen. Yoba ibrani yomzimu ngoba ke uluhlelo lukaThixo ungabasola wothula hapa wena ungabasola uhlezi lapha baba kwachimiza ibrani yomzimu kodwa ke babe khambisa uhlelo uri echilo ni chilidzi
machero. Manje ke wena uzokuthini ngalexe. Chilizi cha mzimu chowanda. Musaka mtiko uhlezi. 1 Peter 3. Yebo, glory to God. 1 Peter 3. Siye upita ukala 3, 18 and 20. 18 usiya ku 20. 1 Peter 3, 18 and 20. Ngokuba naye uKristu washupeka kanye ngezono, olungileyo washupekela abangalungile, ukuba abasise kuThixo, wabulawa enyameni waphiliswa emoyeni, ahamba ngaye wabashumayeza omoya abase kuboshweni, abakade bengalalelanga lapho kuhlalele ukubekezela kukaThixo ngesikhathi sikaNowa, usakhiwa umkhumbi abasindisa kuwo abayingcozana ukuthi abachiya ngalombili ngamanzi. Petro yothoma chapter 3 verse 18 and 19. Ufana Kristo oyafela zwibikathihi oludawa afela basongo lugaho uliarise amzini obulawa lwanama ochizwa lwamuya oraro oya ayofunza namimuya yelekothoni. Bazalwane Paseka iyabohoro. Bazalwane ipaseka iyakhulula. Musiyathi nemela kathanda chipambano obakolungisa zvezwa basatupelele. Wayelungisa konke okwakungakapheleli elenga emnqamlezweni. Ngauri bebachila ngachipinga cha Kristu Jesu asatusvika. Labo ababephila ngesikhathi uJesu engakafiki. Nabebafa ngachipinga cha Noake. Nachipinga cha madzi mahulu. Nalabo ababefile ngesikhathi sikaNowa ngozamcolo. Abangotangana nacho chinonichirizi. Babengahlangananga nalo Musa. Echi chirizi cheri neratangana nacho namusi abangochibona bachipinga cha Noake. Ngokuba thina sinenhlanhla sihlangana nalo Musa kodwa labo bakaNowa ngaleso sikhathi babengakahlangani nalo Musa ehlangana nawo. Mudzima azvibona zvofanira. uThixo wabona kufanele. Zvauri Kristo wa mudzimu abebiwe afe aye pasi mavhuni ayorengurura bebasitangane nachinonichirizi. Wabona ke uthi uThixo indodana yakhe kumele izabe emhlabeni iye kulenga esiphambanweni, nxa silengile esiphambanweni idlulele phambili ize iye kuba nalabo ababefile abakhona enhlizweni yelizwe. Babona arali bangafa namusi Paseka chitopera basongoita chitu. Hayi bangodzini bona. Manje ke nxa ungafa usuke kulomhlaba ufe ungatholanga lo Musa, uzabe ungenanhlanhla kodwa uzaba nenhlanhla nxa ungakhona kule Paseka yenzelwa wena. Uri ndinendira namapongo na uchini. Uthi ngindlela neqiniso lokuphila okuphakade. Unanya yakho rasa ingani. Akuna ozakuya kuThixo engazi ngami. Osiyamba musiyachivuwa nokunda chalo. Okukhuluma ke lokhu xa lapho senqobile ithuna nokufa. Uri musiyachibochimbila uri I'm the way, the truth and the life. Uri ke ngindlela neqiniso lokuphila. Unanya yakho rasa ingani. Akuna omoya kuba
yini le ndaba